shumi amadoda anqelekithi ngokwenyanga ukuthi uzobhejwa nje amadoda ayishumi onke bese bakunikeza inombolo uyayibona shuthi lana mfethu kuyenzeka ukuthi isiboshwa sibulale sona ke ejele sife futhi ngempela ngaphandle ukuthi kuze kuphakanye ngaso noma kuze kube khona into ewukuthi angithi ngoba siziboshwa siyatshela ukuthi ilungelo lethu salilahle emgqonyeni uma sisaboshwa kodwa uma sesisejele elikhulu ilungelo lethu suke sesinalo ngoba ngisho umseshi akakwazi ukuzongena ejele elikhulu angithatha ayongishupha ngeke umseshi angene eqala kabusha azongithatha ethi uyongishupha cha ngeke akwenze lokho ngoba sengisejele elikhulu kunamalungelo futhi isiboshwa siphakelwa la ekhaya isiboshwa sidli yabo masingadli isiboshwa hayi ukuthi ngoba naso siyathanda ukungadli isimo kodwa manje isiboshwa esiphoqelelayo ukuthi sigcine singadli ngoba kunezinto zesiboshwa la isiboshwa esidingayo njengomuntu onelungelo ejele kumele agqoke lo muntu kumele ebe right siyasebenza isiboshwa shaya karate sifuna impahla zokugqoka zokuyojima ukuthi phela kumele ngibe nempahla engijima ngathi sisidala la ekhaya kade safika sinelungelo bethu babayi ndoda amadoda ayi sizokunika ndoda izinto zokujima ndoda awusilinde kancane gcina isiboshwa sesidikila ke manje sesingasadli ngisho ukudla ngenxa yokuthi manje sifuna into zokujima abasinikeza into zokujima hayi bafika ubaba babuza indoda yini ungadli manje wenze njani echaza ubaba futhi indoda mina ngifuna into zami zokujima ngisuke le ejele ngisuka kulona bengijima manje la angisajimi manje la idingo zami ayisaphelela ngeke ngidli ngisho ukudla ngiyadikila hayi baba basebenzele umqondo yabo ukuthi banamakhanda aqinile phela bona bahlala emakubo yabo besane bengasinaki isiboshwa the masivuka ekseni isiboshwa sabusane sagibela phezulu kweramp sahlala phezulu epanelini sathi isiboshwa sicela sibusiso Ndebele sizomtshela ukuthi sona la ekhaya sephatheka kabi kanjani asafuna ukubala ekhaya sicela ungena noSibuwa manje asinikeze idraft batho baba indoda yehla phela lapho phezulu sizokhuluma phela ndoda la uSibuwa wayephethe kwa correctional wayesaphethe correctional yehla phela ndoda lapho sizokhuluma ndoda lana kahle hayi suka phela lapho phezulu sathi siboshwa hey angehli la mina ngakamboni uSibuwa Ndebele indoda yeyibuko ngifuna indoda yeyibuko uSibuwa Ndebele hayi bahamba ke bandizisa imoto bayolanda omunye umuntu oyisekela kaSibuwa yabo babuya naye bamfaka izibuko wama kanje umfana phezulu wabonda ke noSibuwa mina ngifuni wena ngifuna uSibuwa Ndebele mengenza uSibuwa la ngiyawa la phansi kugcwele esithila kugcwele wonke umuntu lokho ukuthi lo muntu babe ngamnqa kodwa ngenxa ukuthi iqala kabushinde mawusuka phezulu ayekho umuntu osaba nje umuntu ukunqa usuka phezulu wayegibele kanjani wayegibele ngeensimbi bagibela ngeensimbi kodwa iphoyisa lona ngelikwazi ukugibela kodwa isiboshwa singagibela hayi ukuthi wayefuna ukweqa kahle kahle wayefuna ukuyibulala wayefuna ukuthi yena nje efuna idingo zakhe ukuthi zenzakala ejele ufuna isidingo wena sakhe ngoba eboshiwe yena ufuna izinto zakhe ukuthi iqonde ejele aphile kamnandi ejele akwazi ukuyojima athole exercise yonke into nje yakhe ibe right ejele angahlukumezeki ngalendlela ahlukumezeka ngayo wathi hayi umfana kulanda uSibuwa Ndebele abafuni ukulanda uSibuwa Ndebele uhleli umfana phezulu akasuka phezulu akasuka umfana phezulu baze bamlanda uSibuwa wafika uSibuwa wafika ngenyawo xathatha eselini phakathi asiyehla ke le ndoda phezulu athi hayi makane sokhuluma nezinsizwa ke manje yabona ke sekufika izinsizwa ke manje uSibuwa hawu hey foka Ndebele hey uwe lo wathi uSibuwa hayi indoda yimi yehla phela lapho ndoda yehla lapho yayisuke ehlaka indoda ke eshona kuSibuwa yafika yakhuluma nawe athi indoda ukhala ngani yakhala indoda yazisho izikhalo zayo yazisho izikhalo zayo wasuka uSibuwa wahamba wayemotweni yathi indoda iqeda ukushiya izikhalo uSibuwa ehamba emotweni babesale ubaba bathi baba yiwena mfana usithuselane kanje base beyigibela ngenduku indoda baba bayithela induku bayithela induku baba indoda bayithela induku wafika uSibuwa wayinikeza izinto zakhe kodwa usuthile umsimbithi yabo so ezinye zezinto ejele bayazenza bafethu ngedemand ukuthi bona mfethu bafuna ini ejele and bayazazi ukuthi uma besejele banayo lento abathi ilungelo banalo ilungelo ejele hayi ukuthi uma usejele unalo ilungelo kanjani ejele wazi nje ubona umuntu wakini nihlale naye nixoxe kahle
yabo ngamntabaza lutho futhi mase uzoqeda ngesigwebo sakho ke uyaqabula ngisho uqabule ejele umqabule kunekhathi la ongavumelekile ukuqabula khona group A group B group C yabo kodwa ukuthinta uthinte hayi phela kuye uthi ugroup A yabo nje ejele mawufika uma ugroup A kuyenzeka kuthiwa hayi wena awulidli iqolo ekhakini bangakuphatheli ilokhuzana inkukhu ephelele ngoba usase ugroup A ekhakini batshele bekuphathela ama-aphula nje nogwayi kuphela yabo kunempahla engangeni ekhethelekile ukudla ekudleni okudlayo mase ugroup B mhlawumbe usuyalithola ke lelo qolo lelo yabo nalokho okuncane nezinto ezincane mase usukusivela usukhululekile lapho usufana umuntu osekhaya usudla iKentucky udla noma enothandukile ejele so kushana ngegaba zakhona ngicela ngibuza umbuzo ukuthi ukuthinta ke mhlawumbe ukushasha lapha ngaphandle angeke lapho manje ukuqabuza usuke beqabuzaphi ke mhlawumbe uqabuza angithi ngoba ngithi mina kushana ngama group so kusho ukuthi angithi uhambe sokumbona mhlawumbe isuke ikhona indawo evimbile ukuthi umuntu eqabuza yabona ugroup C akukho la usuke uvinjwe khona ngisuke ngihleli kanje nali itafula leli nangi la nangi yena la mina ngibamba ngesandla ngiyamthinta ngamqabula ugroup C lo isiboshwe esidala sesingaphuma noma yini la ekhaya kodwa uphepha kuphela ongekuza ukwenza yabo uB mhlawumbe siyakhuluma sibukana kanje ewindini kanje sibuye ewindini ngoba ngibuka nje wena kanje ewindini siyakhuluma yabo uphilo uA mhlawumbe ngicina ngikuzwa ngezwi noma la efonini khuluma ngefoni njani ngiyaphila nami ngiyaphila hayi kodwa sithi right ngiphathele naye basho ukuthi sikuphathele into ukuthi okay kodwa bangakuboni yabo so kushayana ngendlela ukuthi nawe ugwetshwe iminyaka yakho igwetshiwe uyini la ekhaya u-life sentence uyini maximum minimum yabo umedium uyashiyana mawuse ko maximum nje nawo ulalela umthetho wase maximum uthi hayi abantu abagwethe iminyaka emingaka baye beyiphathe kanje bathola ukuthi nokuthi ngoba nakhona ejele siyaphuma esikole uyaphuma uthisha phuma yonke into ejele kuyafundwa ukuthi izinto eziningi ejele hayi ngibona ukuthi ngathi mawuboshiwe uthi wena mina ngisiqedanga isikole kanjani hayi mawufuna ukuyimisela ejele ufika ufunda so manje enombolweni lapho kwinombolo niyakhona ukuthi nifunde nani kwinombolo siyakhona ukufunda nathi siyakhona ukufunda inombolo into esegazini makuthiwa into esegazini into ehleli nje egazini eyohlezi segazini ngisho ungayaphi uyephi makwaba inombolo yohlezi uyinombolo so ukuphuma ke ngaphakathi ukuphuma ukuthi uphume kuyona inombolo ukuthi uphume nje kuyona akuphumeki uma usengaphakathi hayi akuphumeki lapha khona lokungena like lokuphuma awuphumeke enombolweni muke waqala wazi imfihlo yase 26 inkingi lapho ukwazi ukuthi umama la ekhaya uyathakatha mase wazi ukuthi umama la ekhaya uyathakatha wena usuzohamba kulomuzi wazi ukuthi uma wakho uyathakatha umama uzokunquma phela enqumela ukuthi wena uhambele ekhaya uhambise ukuthi ngiyathatha uthi uzihamba uyotshela bonke abantu wena ukuthi mina ngiyathakatha ingakho lento imfihlo ngalendlela ukuthi ngisho umuntu oseceleni awukwazi ukumthatha umnikeze yona uwedwa udinga nibe baningi yabo nje mina mhlawumbe sidinga sibe ba6 noma sibe bathathu ukuze sikwazi ukukhanda isigebengu yabo asisikhanda isigebengu singekho bathathu noma singekho ba6 nisengaphakathi nje mhlawumbe ejele akekho mhlawumbe umuntu owake wazama ukuthi ufuna ukuphuma enombolweni mhlawumbe ukhona umunye umfana owake wayenza lonto ekuthenini sithi siyamcela izinto ezimalana nenombolo yabo shuthi ke ngoba phela lapha kufana nesiphicaphicwana ukuthi ngiphica ngogogo yasuza ingane ezimili yabo umama uyadansa ingane kanjani esho ayihlahla leso yabo into ecishe ifane naleyo manje basikuphica wena ushaya isiphica siseceleni phinde sikuphica futhi uphinde ushaya isiseceleni phinde sikuphica ushaya isiseceleni bese sithina sina indoda ofethu kunanto ekuthiwa ukubonisana esayikhethayo ke nathi ukuthi indoda sakhetha ukubhekisana ngalo iqiniso lama-26 manje indoda ofethu sikubhekise ngamuphi ulayini ngolayini kalayini noma sikubhekise indoda ofethu ngolayini omunye ulayini athi hayi madoda ngibhekise njengontanga bami bese siyakuthatha ke sizokubulala ngenduku yabo masikushaya ukuthi siyakukhumbuza ukuthi khumbula phela ukuthi lento iqhamuka phi lento esicelayo esifunayo angithi
uthola ukuthi ayiqhamuka uma angayikhumbuli ke uma ungayikhumbuli phela shothi uzoloku ubolile induku uduku lokhu ubolile phinde sikubonise sikukhumbuze nathi uthi hayi lendoda apheka lapha ya yabo uthi mawuthi ayibuyisa la nqondo hawu laba futhi baqinise ngempela lento ishayisa lapha lento kusho ukuthi kahlahla ufanele ube sidom sifuneka isidom lapha kumele uqine lapha ukhakhaya lapha into wayitshelwa yona ngisho bethi wawutshele ngo1989 kumele yazi manje kuza kanjani ukuthi umuntu aze kuze baze belalana qhamuka kanjani la kuma 26 nina nanibalali nabantu ngoba phela ngapha angazi ngala hayi shuthi mina ngizokutshela nje iqiniso ukuthanda izinto ikhona okuyaye kube inkinga e26 yabo la e26 kunabantu abagangile abafana njengabantu bakade bawushaya umthetho asebengamagunya abadala yabo asebehlala mhlambe emajele isikhathi eside umuntu wesifazane bengamazi yabo asebamukela noma yini yabo umuntu ongathiwa makuthiwa hamba ekhaya njengamanje akazi ukuthi uzosuka ethi uyakephi ekhaya mhlawumbe sekhona izizukulwane ekhaya wena ngenxa yokuthi wena ke manje ufuna inombolo ke wena ufuna inombolo akutshele ukuthi ayindoda amadoda ngoba wena ufuna lento le eyindoda la 26 indoda kunento ekuthiwa ukuthi nokuthi yabo mawufuna ukuthi nokuthi la 26 yaphoqa ukuthi wenze ukuthi wena ke usinawana nalutho la yabo athi indoda ayingeke kuyaphoqa ukuthi indoda ngoba phela mina ngigadile la mina umuntu okugadile mina umuntu okuphakelayo mina umuntu okondla nami ke kumele ungondleke indoda yabo mawuthi uyabuka lo muntu ubuka la khona ayikho into engekho endlini yakhe peanut butter yabona izinto esolakala ejele lezo ongayithola ejele peanut butter omarama oyinini lokho kuswela ngempela ejele oshukela mawuthi uyakubuka lo muntu unakho lento kugcwele amakasi nqwaba kungaka oshukela bathatha lo muntu oshukela bangathi mina ngishaya ngo2 spoon nje kashukela la eglassini noma mawuphakela iparish phela kuthiwa nje 1 spoon sikashukela nakho ni teaspoon shayite engazwakala ingakho mina ngisho ejele iparish angilidli thatha 2 slices nje nenkomishi yetenge uyohlalela phansi ngini wayo ngalidle parish ubona alinashukela ngiyibulala inashukela vele yabo ngcono mathiwa ngithenga ushukela ke ngahamba ngawuthenga ekitchen ushukela nganawo ngizokwazi ukulidla iparish ngalokho ngoba nami ngifike endini ngithatha ispoon ngifaka ushukela manje lona linashukela lona uthi nje umfana ngespoon kanje athi nawushukela nawo phela uyawudayisa ngoba naye esebenza la ejele nawe uyawudayisa uphila ngawo ushukela yabo so izinto ebuye limaza abantu lezo zinto ukuthi benganeliseki bengamnabo ukunela einhlizweni zabo kulapho futhi ilapho abaze bathole khona ukuthi bathole khona badleke ungabina ngoba umuntu uzokubuza ukuthi mina ngondlana nawe la ejele mina ngondliwa ubaba ucabanga ukuthi mina ngondliwa ubaba ngilambileke mina njengamanje ulambeleni ukudla mfethu hayi ukudla ngizokuzama mfethu ngifune ukudla mina mina engunike ukudla ngizamela kanjani ukudla wena unikezwa yimini ukudla kusho ukuthi uqonda ukuthi wonke amasayidi ayafana nangapha bakudla nangapha bakudla kuyafana ngoba i28 lize lithi ufuna ukuqashwa indoda hayi uzokubetha ngombhananase jomya amadoda anqele kithi ngokwenyama ukuthi uzobhejwa nje amadoda ayishumi onke bese bakunikeza inombolo bayabona lapha ngoba ama26 phela wona azenza uthanga ngoclef into yawo athanda ukuyenza undercover yabo awayikhombisa ukuthi ayenza nje undercover manje thina singama26 siyasibuka sithi hawu kanjani manje bethi hayi nina thulani nina naloko enikhuluma kakhulu singamagunya thina phela lithi sidla amafutha la kumele sidla amafutha yabo uvumele ke nalo ukuthi hayi dlanini ke madoda amafutha ngicela abafethu baqhubeke njalo bafethu basisupport lana abafethu ba subscribe nje impela kumkhanya kude bafethu sikhona saphambili